أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع ربيتين سورة خنا إيقالا كربيتين قرانا جيتشورا سوران كن سورة الكافرون سورة واي كافر توتا دبتو جيتشورا سوران كن مكي يارا جاني warri madaniyyaadha ijoolleen numa jira. Sababaan suuraan kun bu'eefi jira jan. Sababaan suuraan kun bu'eef ummataatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eegaa alihaa teenya tana yaa Muhammad waan nuti gabbarru tana nurratti arrabsita. Muka gabbartan jetteeti taabota keenya nurratti arrabsita. Macbuuda keenya kanaati xiqqeessitee kabajaa dhorkite. Aboo eegana taate hayaameefirraa nulleen kee kana ni gabbarra. Atilleen nu wajji gabbari. Ama tokko keenya kana nu wajji gabbari nutis ama tokko keessi wajji gabbarra. Faraqatti rabbii keenya kana haa gabbaran nu waliin. Nutis keenya kabanye si keetis si kabanyee kabajaa isaa agarsiifne atilleen keenya kanaaf kabajaa isaa agarsiiftaa. Je'aniin hoggaa kana gartee gaa rabbiin quraana kana akkasitti itti buusee jedhuuba. Qul yaa Muhammad jii yaa Muhammadu yaa ayyuhal kaafiruuna yaa warra rabbitti kafre jiin yaa ayyuhal kaafiruuna yaa warra rabbitti kafre yaa warra qaalii rabbii dide yaa warra seera rabbiitiin buluu dide warra jecha rabbii kijibsiis. Quraanni kun haasawa rabbiitii miti kalaama rabbiitii miti. Muhammadu maaf irraa haasawu wallisaadha. Gartee gaa majnuun hoggotaan maraataa jedhanii hoggotaan saahire jedhanii hoggotaan falfala dalagde jedhanii waa meeqa nutti fakkeeyse malee jedhan falfala nu godheeti nu fakkeeyse malee waa homaa jechuutti hin jiru jedhanii warri yaa quraana kanatti didan warri quraana kana dhugaa isaa kana fudhachuu didan. Kaafamiinsa guyyaa du'a booda eega du'an booda ni kaafaman jechuu warri diddan. Yaa ayyuhal kaafiruun yaa warra rabbi kafre laa a'budu an hin gabbaru jiini isin wajjiin hin gabbaru jiini maa ta'buduuna waan isin gabbartan macbuuda keeysan kana gabbaramtuu teeysan tana isinii wajjiin hin gabbaru jiin. Waan isin muka gartee gaa manatti tolfattanii achitti waatti diddibdanii kabajjanii gartee gaa akkanatti gabbartan kana isin wajjin dalagu jiinan. Walaa antum isinis waan taane walaa antum isinis waan taane walaa antum waa isinis hin taane hayya walaa antum isinis waan taane caabiduuna ka gabbartan waan taane maa abudu waan an gabbaru rabbiin an gabbaru kana silaa isinis na wajjin gabbarutti hin jirtani. Isinis waan gabbartan eega kafartan waan gabbartan na wajjiini anis keeysan hin gabbaru. Walaa anaanis waan taane caabidun walaa ana anis waan taane caabidun ka gabbaru waan taane maa cabattum waan isin gabbartan as dura waan isin gabbaraa turtan waan isin as dura gabbaraa turtan kana ka isinii wajjiin gabbaru anis hin taane ji'iin. Walaa antum isinis waan taane caabiduun jechuudha ka gabbartanii maa a'budu waaniin an gabbaru waaniin an amma gabbaru waaniin an gabbaru kana
isinis kagabbartan waan taane isinis waanin an gabbaru kana kagabbartan waan taane wala ana caabidun anis kagabbaru waan taane في الحال والمستقبل أما في فولدرة اللي خجبرون تاني إسني وجه ما عبدتم وان إسن جبرتن ولا أنتم إسنيس وان تاني إسنيس هن تاني عابدون خجبرتن ما عبد وان نجبر وان أنا ما جبروا جد وان وليس جبروا تاو إسنيك كفرتن بودا هن جبرتن جين لكم إسنو ما فاتوا جيني دينكم amantiin isan diin isan diin jechuun ellaan aaduma gartee namni waan tokko kan namni karaa godhatee irra jiraatu jechuudha diin jechuun diin karaan warri jallaa irra jiru sanis diinuma jaama akka lugaatti diin jaama lakum isinii fi diinukum diin keessan isinumaa fi karaan jallinaa kan isin qabatanii irra jirtan آلهان إسين جبرتنتم مخافات الفتني أكنت تقرتيجا واني إسين زيارتن كوني إسينو ما في أمانتي تيسني جبي فدا دنتا تيسني ولي أنا في استاد الديني أمانتين كي أمانتين إسلامات ربي النافلة ورديت لكم الإسلام دينا خنقرتيجا أمانتن ربي نونجي نافلة كوني ani kana qabadde kanaan naata isinis khaysan qabadda hayya suuraan kun osoo gartee gaamman tana lolu hayyama hin argatin dura janammas hayyama loluuni osoo hin argatin dura eega hayyama loluudha argate faqtuluhum haysu saqiftumuhum jechuu jira eega ummatittiin gartee gaa keessattuu warra diintu tuqufaa bakka agartanii galaasaaf jechuu jiru eega nama gartee gaa diin kanarraa na daban yoo qoomii gartee gaa alii kitaabaa warra aadiidhaan jiraatu taate malee warra aadiidhaan jiraatu ka gartee gaa zimmaa kannameefi nuti isinin too'in amantii islaamaa tana maqaan kaafnu waan amantii irra dhiibbaa fidaa xiqqollee hin dalaynu nuti nagawuma gartee gaa harkachuu barbaanna carraaqannee jiraanna jaanii gartee gaa yoo akkas jaan taate ummata san isaaniin gartee gaa yoo isaan baay'ilama san diiganii seera cabsanii gartee gaa nama dhiibbaa amantii irratti hamtuu yaaduu baatan numa jiraatan kaan taanaan warri qoomiin gartee gaa mushrikaa kadiin irratti dhiibbaa gootus warri مشركا وندينو بكا اغرتنيتي غلاسا في جچو جير فقتلوهم حيث سقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم اكا انسان سين غودان زنتي غاو فرادور كا غودان ساچون كا بودر يما خنمف غافني اما لكم دينكم ولي دين ابو دين كيسن سينس فردا انتس كينيما نوتو جچون كوني دين كيسن سون سري دا ارجيرتني جچو دامتي eega gartee gaamman tana isinii tahuu dide ani waanin keessan kana isinii wajji gabbaruuf nu wajji gabbari waan jettaniif hin qabdani gabbaradhaa keessan isinis akkuma itti gartee gaa isinii fakkaatetti itti fufadhaa jechuudha malee isaan gartee gaa kunammaan tana isaan isaanii lolu jecha lolaati malee diin isaan irra jiraniitu sirriidha isaanis kasaanii gartee gaa gabbaratanii jechuudha miti jechu suuraan kun gaa suuraan kun beekamtee adda addaatiin ka beekamee jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaana yaqra'u qul huwa allahu ahad fi qul a'u gartee gaamman tana قل يا أيها الكافرون أنا ركعات طوافا خيستي كراجان ركعات لمن طوافا وقا كعبة دان غرتي كمان تنانا أشتي غرتي صلاتون سنة دا غرتي غا بيروسن كراما جار ركع كراجان نبيين كي صلى الله عليه وسلم
akkasuma mallee yeroo salaata fajriidha dura raka'aa lama salaata fajriidhaatis gartee gaanii qaraa jaanii qaraatii isaa kana heddummeessa akkasuma yeroo gartee gaamman tana witrii keessatti salaata gartee witrii yoggaa godhus nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam witrii ka godhuuni tahee jaanii kana fakkaata gaa tafsirrii suuraa kana suuratul kaafiruuna warra gartee gaarraa fayyadamu rabbiin waa taasisu وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وسلم